kanindot, ano eh, swerte naman. Congrats mo nung agi. Next! Sila yung tayo makadaw ka to. Late nun siya. Next one is Maxine Saison. Tama sa gapit, ma. Maxine Saison. 1, Tama sa gapit. 2, Dali ba? 3, Ako. 4, Papa, ay. and Ito sila. One. Papa lagi. Ada tu bibi. 24 W. Ako na. Next pa ba? Hmm? Ako na. So, hindi nakakaalam, Sabaw. ito si, si JP. Sabaw. Anak ko, 14 years old. Hello, thanks JP. Sabi niya. Next one. Next one is Marilo Saison Vlog. Marilo Saison Vlog. 1, 2, Baka. Sagbot. Baka o sagbot. Dayan.